विकासया आजुजोना न्यानाचोंगु किपुदे थनया थिथि विषय छित कनेगु केनेगु ज्याजोख किपु मसिका छफुती लमुना समुद्र दैथे छफुती विकासया कुतन समाज नाप दे बालाकिगु निरन्तर प्रयास नाचोंगु नेवा समुदाय छगु नमुना दे किपुया मसिका जोना छित नाप्ला वया जोना म जी मिलाशाक्य छित ज्याजोले दुनुगुल निसे लस्को स्याना जना किपु नगरपालिकाया नेबोया दिसहोमया नेपा च्यानले बाछी छक शुक्रबार बहनी च्याताइले व हाकन प्रसारण शनिबार बहनी गुताइले नाप बुधबार बहनी नेताइले छुकपिन्स थोज्याजो सोयादिफै किपु देया थिथि गतिविधि व ज्याजोया विषय थुगु ज्याजो पाखे छित कनेगु केनेगु याना जनागुला छिस सिगुहे खजल अतेहे थौ झी गतिविधि पाखे हे ज्याजो न्याकी सोयादिस किपुया थिथि गतिविधि मेलम्चिया ल किपुया द्वाखा नापचोंगु ट्याङ्की खुगु लखलितर तगुदु वैशाख 10 गते शुक्रबार किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 या सांसद माननीय राजेन्द्र कुमार केसी राजन स्विच अन याना औपचारिक रूपे उल्लेख्य यागु ख किपु क्वाचो या ट्याङ्की मेलम्चिया ल शनिबार तगुदु क्वाचोया उगु ट्याङ्की ल कया चोपी सकलया त छनु निनु ल मतुने त आग्रह यागदु ट्याङ्की सफाया त लखे ब्लिचिङ क्लोरिन केमिकल तगु नाप पाइपे चा आदि दे फैगुजिया नापा लखे उगु फोहर्या त छोच्याका हैगुजिया ल तोनित बाहेक मेगु ज्या छेलित किपु नगरपालिका अनुरोध यागु ख वर्षौं निसे लया समस्या ग्रसित किपु दे या त थुगु मेलम्चिया ल न यकु राहत महसुस यागु खनिदु किपु नगरपालिका वडा नम्बर 1 या गोसाले न्यानाजोंगु सुवा कुक व इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिया तालिम कोचागुदु कुक तालिम लिपा वडा उद्घोषण तालिम सुरु यागु ख सुरेश महर्जन सञ्चालन यागु झिन्यानुह्या तालिम वंगु फागुन 5 गते निसे न्यागु ख उगु तालिमे मुक्क नि न्याम्हेसिन बोतिकागु ख अथेहे लिना महर्जन ब्युगु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिया तालिमे मुक्क नि निम्हेसिन बोतिकागु ख निगुली तालिम कोचागुली किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन वंगु आइतबार छगु ज्याजो दथुई तालिमे बोतिका पिन्त दसिपौ ल लागुदु किपु नगरपालिकाया भेछे जुगु सुवा व आइटी तालिम लिपा अनहे उद्घोषण तालिम सुरु यागुदु निहिनी सुन्थे जुगु झिन्यानुया उद्घोषण तालिमे नि न्याम्हेसिन बोति कागुदुसा मेजु सुनिता दंगोल तालिम सञ्चालन याना दिगु ख वंगु वैशाख 20 गते किपु नगरपालिका व सुशासन परियोजनाया सहकार्य पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायत सुशासन सुदृढीकरणे सहायक प्रविधि हस्तान्तरण एवं अभिमुखीकरण ज्याजोजुल किपु नगरपालिकाया मेयर रमेश महर्जन उल्लेजा याना दिगु उगु ज्या अनलाइन जुगु ख थुगुइले ज्याचोंगु कोरोना या निगुगु लहर महामारीया हुनी मेयर महर्जन अनलाइन पाखे उल्लेजा याना दिगु ख नेपाया विभिन्न जिल्ला विकास नीति न्यागु पूर्वाधार विकास या उगु प्रोजेक्ट किपुलिन यागु नाप प्रविधि मार्फत स्थानीय सरकार नागरिक या त पारदर्शिता व जवाफदाहिता जुइमा धका कार्यक्रम न्यानाचोंगु जानकारी विक्रम राय न बियादिल थुगु प्रोजेक्ट पाखे किपु नगरपालिकाया स्थानीय सरकार पाखे जुयाचोंगु प्राविधिक विकास या प्रगति विवरण छुन इले स्वेफैगु ख स्थानीय सरकार विकास नीति लगानी याइगु या त स्वेगु व केनेगु नीति रेकर्ड अपुक व्यवस्थापन या मागु सरकार्य जिम्मेवारी न ख थुगु प्रोजेक्ट पाखे थिथि वडा न्याइगु थिथि ज्यात स्वेफै नाप प्रोजेक्ट या विस्तृत रूपेण बालक थुइकेफै छगु ज्या अथे दैगु प्रोजेक्ट या खर्च व टेन्डर नाप करार या बारे न जानकारी बि भौतिक नाप आर्थिक विकास या प्रगति न थुइकेफै उगु ज्याजोले ज्याझो न्याकामी मेजु रचना मगर थुगु ज्या पाखे
सचिव खुइ निगुगु ज्यात न्याना जोंगु खन कना दिल अहिलेसम्मको समयमा चाहिँ हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाले हाम्रो यो आइएमएसमा चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको, हाम्रो विभिन्न ओरिएन्टेसन साथै धेरै नगरपालिकामै आएर धेरै हामीले एक्टिभिटीहरू पनि गऱ्यौँ यसमा। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के कतिको प्रोग्रेसहरू भए अनि कुन कुन टुलहरूमा उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मार्कहरू गर्नुभयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले छोटो डेमो यो चाहिँ हाम्रो लागि साथै नगरपालिकाको हाम्रो मेयर प्रमुखहरू सामु चाहिँ एउटा डेमो तयार गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले प्रशंसालाई समय दिने चाहन्छु। नाप उकेहे विषयली थिथि खत नेबया दिल सोकम भाजमेजुपी सोयाहे दिल किपुया थिथि गतिविधिया न्यबया आधासा जाजोले पावगदु बचाहकगु दिपालिपा किपुया ऐतिहासिक नाप धार्मिक चिलञ्चया विषय न्यबेगु दहेदनी आयत पल्ख दिपा दिपालिपा हकन लस्को स्याना जना छिसा सोयाचना दिगुदु नेपाल च्यानलले ज्याझो किपु मसिका थुगु ज्याझो द सोम्स युट्युब व नेपाल च्यानलया मोबाइल एप न सोया दिफै किपुया ऐतिहासिक धार्मिक नाप संस्कार व सम्पदा झल्के ज्याचंगु चिलञ्चो थनया नाजागु अशोककालीन चैत्य नाप विहारया बारे बचाहकगु मसिका न्यवेतेन थो चैत्य विहार गथे पलिस्था जुगु ख छु इतिहास दु गज्यागु महत्व दु स्वादिस थो विशेष रिपोर्ट ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगर कीर्तिपुरिया थिथि पुखुथ मध्ये छगु महत्व जागो पुखु ख दे पुखु अथेहे बौद्ध धर्मकथा स्वाफुदोगु थिथि बिहार त थथेदु जगतपाल महाविहार केपु बहा काभि कान्तिपुर महाविहार केपु बही जीव वदन विहार चैत्यरङ्ग विहार चिलञ्चु बहा मयन कीर्ति विहार कुशी बहा करुणाकर विहार क्वे बहा हर्ष कीर्ति विहार च्वे बहा व देव कीर्ति विहार देव बहा बाघ भैरव पूर्व पाखे बनिम थन बौद्ध चैत्य छगुन खनेदै थुगु चैत्य या त चिलञ्च चैत्य थाइगु ख थो छगु किपुया प्रमुख व
ऐतिहासिक बौद्ध स्थल ख देवव्रत बस्ती या दथुई निर्माण जोयाचंगु चिलंच चैत्यलिक कहे छगु कलात्मक द्योछे शैलिया बिहार खनेदै थुकिया त जगतपाल महाविहार थाई अनेक बुद्धपी मध्य न अक्षोभ्य बुद्धप्रति समर्पित चिलंच चैत्य त अशोककालीन चैत्य न थ्यागुया तर थुगु चैत्य नेपाल सम्मत 634 जलपिम्बाहाल्या महापात्र जगतपाल वर्मा मध्य रूपे परिणत त्याकुगु ख थनय शिलालेखे उल्लेखना तगुदु चक्कंगु थासे निर्माण नातगु चिलंच चैत्य यापेखे मेमेगु चैत्य प्यंगन निर्माण नातगु खनेदु अथेहे मु चैत्य यान्हने तगुगु धर्मधातु मण्डल वो उकी द्यने वज्र छगन तया तगुदु थनहे माने वो मेगु प्रस्तर कला निर्मित चैत्य छगन निर्माण नातगुदु थुगु चैत्य या चुइचंगु भाग गुम्बज आकार देखा तगुदु किपुया पूर्वी भागे निर्माण नातगु थुगु चैत्य या कुइचंगु भाग चतुर्भुज आकार्या खनेदु नेवा भाषा चिलान शब्द या अर्थ अमर खसा जो शब्द या अर्थ हिल ख थोय कारण चिलंचोया शाब्दिक अर्थ पहाडे अवस्थित अमर देवता ख थुगु चैत्य भारतीय सम्राट अशोक निर्माण याकुगु ख थैगु थापुदु सच्चिदन्यव नेपाल इतिहास जोम डेनियल राइट नायाम सम व्यक्ति जब सम्राट अशोक काठमाडौँ उपत्यका दुहावल थोही इले वेकन कीर्तिपुरेन स्तूप निर्माण यागु ख थैगु ख डेनियल राइट नेपाल इतिहासे चोया तगु दु थैगु जनविश्वास दु थुगु देगले गर्भगृह व साक्यमुनि बुद्धया मूर्ति तन पलिस्थै नातगु खनेदु पवित्र खनेदुगु चैत्यया पुजारी त धासा थनया वज्राचार्य जाति तहे ख थन छचाखेर चैत्यया पूजा आजाय नीति वज्राचार्य जाति त बसोबास नाचंगु खनेदु पुरातत्वविद देगु थापु कथ थुगु चैत्य मेमेगु चैत्य स्वयान अलग जुगु विश्वास यई थुगु चैत्य छचाखेर वैरोचन अक्षोभ्य अमिताभ अमोक सिद्धि रत्नसम्भव नापनाप पद्मपानी लोकेश्वर वो तारान पलिस्थै नातगुदु थथे थिथि धार्मिक सम्पदा व इतिहास नाप स्वाफुदुगु कीर्तिपुर नगर हलिन्यङ्क थगु ऐतिहासिकताया कारण प्रसिद्ध जुयाचुङ्गुदु ठुली महत्व जागु देग वो ऐतिहासिक सम्पदा लिङ्का देगु कर्तव्य छि सकसिगु नख छिगु सम्पदा भाषा संस्कृति वो संस्कार लिङ्का दे फत थासा तिनी छिलेनी
आमोनिसे थुगु थ्याया ना हे किपु जुलथया निहा बन उब्ले निसे हे थुगु थ्याया ना पद्म कास्थपुर केपु जुवंगु ख थैगु थापुदु अथे हे मेगु थापु कथ काम धेनु नायाम छमसा श्लेषमान्तक थैगु गुई वना दुरु ह्याकु सेली किपु प्रसिद्ध जुगु ख धाई थथे श्लेषमान्तक गुई दुरु ह्याका कीर्ति तसेली थुगु नगर कीर्तिपुर धागु ख धैगु मान्यता दु सुन्दर व प्राचीन नगर कीर्तिपुर नेवादेगु दत्थुई थासा किपुया नाम प्रसिद्ध जुयाजंगु दु पद्मकास्थपुर अथे थैगु किपुया प्रथम जुजु शिवदेव बौद्ध व हिन्दू निगु धर्मया अनुयायी बिन्त समान दृष्टि तैमख वेक थ स्वयं शिव मार्गी जुसान बौद्ध मार्गी तेतन उत्तिकहे सम्मान बिया बुद्ध धर्मया त बधावा बिगु कथ बाघ भैरव निसे पश्चिम पाखे शिव सम्बन्धी शिव नप स्वापुदुपी देवी देवता त स्थापना यागु ख धासा बाघ भैरव निसे पूर्व पाखे देवव्रत नप स्वापुदुगु बौद्ध धर्म सम्बन्धी देवदेवी व स्तुपाया स्थापना जुगु खनेदु अथेहे किपुया जब पाखे उमा महेश्वरिया भव्य देग व खव पाखे साक्यमुनि बुद्धया चिलञ्च स्तुप्न पलिस्थ ज्याजंगुदु थनहे चिलञ्चया लपु बाघ भैरव तकया लपुई देवव्रत सम्बन्धी थिथि द्यपिनिगु देग खने दैसा क्वाचोया लपु वना बाघ भैरव तकया लपुई शिवव्रत सम्बन्धी द्यपिनिगु देग खन्के फै उमा महेश्वर व चिलञ्च स्तूप या त छखे क्रान्तिया प्रतीक व मेखे शान्तिया प्रतीक कथ कया तगुदु थोय शिवव्रत व देवव्रत्यत्वा थथेदु चाफल सागा कुरुसा पा बहाल समल स्यामिटोल द्यथोका द्यछे क्वाचो ल्याकु सतको आदि अथेहे इताछे तुझो तननी कुरुझो बाहिरगा बाकुननी लो देग भरिया पुखु चिलञ्चो चोरो खुट्टे पाती आदि अथेहे थन प्राचीन काल निसेहे राजदबु व प्रजादबु नाया निगु दबु न खनेदु उगु इले थन प्रजादबुले थथगु व थुगु देया समस्या समाधान नीति छलफल या त सकल प्रजा त उपस्थित जुगु याइ थासा छलफल्या निष्कर्ष लिपा औपचारिक निर्णय नीति राजदबुली वनिगु याइ थुगु सभाया अध्यक्ष स्वयं जुजुहे जुगु कारण थनया राज संस्था अतिकहे स्वच्छ व मर्यादित जुगु ख काठमाडौँ उपत्यका दुने लागु सुङ्गु सहर अथे थैगु हे यल व खोपथुङ्का तढङ्गु व प्राचीन सहर ख किपु आपलहे थन्जन व ता इबिका जुजु पृथ्वीनारायण शाह पाखे विजय प्राप्त यागु सहर न ख थोहे कीर्तिपुर थन परम्परा निसे हनाबयाजंगु नखचख गथेकी गथामुग गथुप्याख इन्द्रायणी जात्रा गाई जात्रा नाप मोहनी सोन्टिन अतिकहे न्यायपुष्य चङ्क हनिगु खनेदु थोय नगरी दुने उत्कृष्ट वास्तुकलाया अनुपम नमुना कथ बाघ भैरव उमा महेश्वर नारायण सरस्वती व इन्द्रायणी देग निर्माण नातगुदु अथेहे लो देग साक्यमुनि बुद्ध लोकेश्वर आदि शिखर शैलीया उत्कृष्ट नमुना ख थुकी मध्ये न चिलञ्चो चैत्य थनया मु आकर्षण ख अथेहे नेपाय नापाङ्गु व दक्षिणे तढङ्गु विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय न थोय नगरे अवस्थित दु थिथि आख्यान व किम्बदन्ती नाप स्वापुदुगु किपुया मूर्त अमूर्त सम्पदा मध्ये छचाखेर जोंगु किल्ला छिनपेङ्गु मु धोखा त नखनेदु थुपी मु धोखा त थथेदु द्य धोखा गछे धोखा बाघ भैरव धोखा चिपु धोखा भरिया पुखु धोखा मूल पुखु धोखा बाहिरीगा धोखा न्यातपा धोखा पालिफ धोखा सागा धोखा कुरुछव धोखा सम्मल धोखा सी धोखा वो कोसी धोखा आदि
स्वयहदिल किपुया चिलन्चया बच्चा हक गुम हसिका सोकम भाजमे जुपी थाउ झिस किपुया चिलन्चया मसिका बोया नाप किपुया थिथि गतिविधि दुने झी नेपामी पिन्स दशकौं न्ह निसे पिया चोंगु मेलमचिया ल किपुलिन हागोया बारे छित जानकारी न बिया किपु देया विकास या पला न्याब्ले न्हावनेमा थनिया मसिका सदा झझ धा चोनेमा थोहे आसिका यासे ज्याजो पाखे ज्याजो न्याकामी जी मिलाशाके नबा नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयचना दिस सुभा